Assalamualaikum kaum saudara, salam semapa di dalam syair. Salam ukhuwah lupa mulia, sambon saudara ngon ikhlas hati. Nyan. Nyan ka buno kalau dah baca pada umbah syair kan. Nyo. Jino tapo lom ci kalian. Jino empat nak pegah salim kerakan dan haba nasihat yang kirim le curhat mana tu. Ya. Nyo kagum Melayu cuk ha. Kau budah lah. Melayu rutung. Awak-awak. Awal-awal. Jadi nyo kagum Melayu cuk ha nyo kahaya kan. Kahaya cai. Kalau cai. Betul. Kamu tak dam aja. Nyo. Ngayah muda. Ngayam dah pi anak bupere deh. Yang penting cai ka kirim le. Kau kirim le. Jino dah baca syair curhat montati. Yan, you pun le salam onian na haba-haba nasihat Betul. kepada pemirsa dan ke Gudanyo Mandum. Nyo. Kiban ke kirim talum ke to kirim talum curhat. Nyo nu dengar. Ya. Kadang tu roh dro nu. Nah, lebih-lebih nyangon curhat. Betul. Kru semangat Rahman ilagon nyopan salim don genan doa lantaran sayang kerakan kaum kujuk salim lun jet lupi dada kecek media cinta tat ulun kecek sopian lung ngoncak yahlut murtada Tengku din gendut cinta dan ulun seruta kaum ngon ayah muda ngon lem kari citrakan ulun ce amir blang kruang tiga bandua nyocok salimnya dronnya hai kaum Necok salim lun nejak ho neba sabab salimnya wajib pun teng tatat salim peingat kerakan lumna hawalun katrip wahai erakan hawalun muprang lawan hanlina. Yan kagum lagi kan Betul. dana yang muda nam sabe mumang nyobot laganya narut dalam nuraka kasih ke ono hai rakan sahabat macam nasihat curhat gerika. Nah nyo kagelake tep dewan kayu Melayu. Yang muda kayu Melayu terbuki nyo nak cuba. Baik pegah. Pegah ci tiga. Curhat ka. Kau budak. Kau pancing. Alhamdulillah limpalon puja akan sidropo yang man kuata kagu beri rahmat mangat ngon ato hingga seluto naskah lon rika lengkalon tule barelon patau budaya Nangrau Aceh Putaka pulang kerakan abangon ada serta cutpo umingon bapa wahai seniman sastrawan Nangrau bungong sinarau Bandung pujangga Nejo teguran saran kulonyo kadang kon muno pusan tok haba lam ruang lapan ranggam hantaga han kunong arga lam bentuk satra kadang ba uram han muho taho ujung dudo meputa-puta nyo baca Quran jarang yang mupom tapi nyo film gop nyan juara abih gehafai judul sinetron dari Tersanjung hingga Carmila. Ya memang betul ya. Betul. Lebih lam dangdut menyut lam jantung ke
mana boh hidung Meblek-blek mata Kalon penyanyi kaki dihayun Di atas panggung merigi dangsa Menan ke bagau ajino hai kaum Kadita mongton abad duasa Urang lam nanggro mutaho lam glong Katruh lam gulung setan pedaya Meganda pala gebrele Tuhan Kepada insan aterung dunia Musawa yang baca kitab Al-Quran Selaman iman hati lam dada Ya kan god no kan Ya. Letan riwayat dum kejadian Asokan dengan kitab mulia Dum kisah Nabi dali di sinan Tuhan memfirman lam ayatnya dah Lam surah Namli Bukuti hairakan Kisah Sulaiman yang kaya raya Lam Al-Baqarah Kisah binatang Membagawa macam di sinannya dah Kisah Yahudi yang dengki Tuhan Baca hai taulan lam surat Taha Di dalam surat ayat Maryam Kisah di sinan ke Nabi Musa Kisah jin syaitan ngon Nabi Adam Musa mung sinan tuan ti Hawa Menancit kita Yusuf rupawan Yo kenang tawan ngon Siti Zulaikha Memacam bagola di sinan Asal kandungan Tuhan penyata Mendum riwayat ayat Al-Quran Contoh teladan ke umat dumna Wajib getanya orang Islam Geyawa meiman di dalam dada Sebab tak suci asal Al-Quran Firman Tuhan yang kuasa Pelamna surat dalam Al-Quran Dalam sembayang wajib tak baca Surat Fatihah Bergelahai rakan Bacut Berjut sembayang Bacut jut sumbang Sumbang Pelamna surat dalam Al-Quran Dalam sembayang wajib tak baca Surat Fatihah bergelahai rakan Bacut je sumbang melain makna Baca berjelah bergelah Hafalan serta faham arti ngon makna Membaik hai taulan baca Al-Quran Pupok ejaan teraba-raba Ya ni ji Manjut barang kau. Barang kau baca Bupah makrot kan Ya. Malek si kurang Bilung jimahat Gopnya nahai tabat Jaga nuraka Di sinan tuga Uro kiamat Gejaga umat Yang pubut deca Tema yang tiplo Tunggu lepatan Jin malaikat yang jaga surga Nama Ridwan yang jaga umat Yang na alamat bak pintu surga Tempat dum urang yang Apa halim tak Tempat dum urang yang halim sangat Umat Muhammad Islam mulia uro pagi sinan mutapat Di sinan tempat selama-lama Udip lam dunia temacitian Uro akhirat yang kekal baka Berdorakan lon jino tatobat Bek sampau sesan Udip lam dunia
Yoga lam gudom nyan pintu tauban Buddha takarat agam ngandara Menyoka gudom pintu taubat Ada takarat hana leguna Ada no penutan haba bacuham Gerakan sahabat sejatra Ingan adojro Bek sesat-sesat Nyo mantong tempat Hudip lam dunia Abe habanyo Wahai rakan sahabat Lain riwayat Jintina walun rika Yang mantong tabuh riwayat tu Oh, tabah rehat tu. Ya, ya. Panjang ni Beres. Kaum mukmin, kaum mukminan, ura kiamat karam ngon gada karab dah. Kaum mukmin, kaum mukminan, ura kiamat karab ngon gada karab gegulung langit ngon bumi serta aso yang dalam dunia wajib datuto tiplo drawa mengat nan malaikat wangisi dara bandum getanyo wajib dah ingat beek mekumat di dalam dada. Nah, jadi nyo telah puduk rupaji. Menyong ile padahal baca benar. Ye benar Malik Ridwan ngan ye tu baca. Yang telah puduk hana nemu ile. Alhamdulillah. Ha? Hana nemu tapi hana matalah. Jadi benar dua boh kalau dah ke. Dia mulai dari pon malaikat iblis. Ditinggal tak apa. Malaikat iblis ha. Wajib tatuto tiplo do menghan nan malaikat wahai saudara bandum getanyo wajib dah ingat beek mekumat di dalam dada nyang fon Jibril nyang putron ayat dari hadarat Tuhan yang esa lam guha Hira sabda ge antat nibak Muhammad Nabi mulia doa Mikail dalitan hebat ujian ngon kilat gop nyan puteka geputron ujian ngon tiklep rata je tempat banti gom donya Israfil kulhe tunte ji mehat gop nyan tak kuat yup sangkal kala ante ge bangkit uro akhirat urang lam jerat hudip lam tema Israel keput hanjut natilam menyokat rohat ajai manusia nyokat rohate janji hadarat le malaikat hanjut getuna rakib kelimang kenang senuran gotnyan socadan buat urang benar tema atip kenan kenam lemhat so tulih legat buat urang dosa mungkar nangkir tugah cukup berat dalam jerat gopnyan parita ge jalan tunggu hadara turu ge jalan sungguh dah Betul, ke jalan tunggu. suruh hadarat yang sudi jatat getanyo dumna nyan onan ada bunau kan Ya. yang ketikurang ha Malik Ridwan sampai yang ketipleu ha Sampai ke beliau. ya yang jaga surga dan jaga neraka ya, jadi nyo penting bagi kita yang memandum Cip penting dah. penting tak pada tepul kita yang bahwa anak-anak mi wajib mengerti kan Wajib. malaikat tiplo Ya. Nabi 25 Bumbung. bumpom ya ini ngompom tahu ame bola lau le kan Lau le. belum aja belum Lau aja, lau. ada orang tumayang dengan tumayang kadu aja Ronaldo iku ya kan dalam tumayang han tep lam ngam belum aja tajak rumah nak ke mal Nah, gambar lah. nyendung ka ada urang tayo kan
pengaruh Hantep ngama nonton dah. nonton lom jaga sampai popo dia mandak. Jadi Peh meja dah. peh meja dah. Urugo tak kau hana Ala masalah. fikir. Jadi yang kerja kadang-kadang perah orang Aceh Pungo tu kau betul je. Jadi oleh karena demikian saudara-saudara ulun tua oleh apa lam? Ina watayah muda. Ya. Kau tenang hati buka. Yang cocok tha dua kan. Nyo saya yang muda. Kau tenang hati. Ka tenang hati. Kau tenang hati. Nya tenang dah berkau bertakai. Oka berkaya. Syair yang muda. Judul ke Ka senang hati. Kau tenang hati. Pakan tenang hati. Yang muda yang dengar. Mungkin pura ka tenang ka lepeng. Ada pura ka. Kadang ka belanja kamu buli-buli kan. Ka tenang ke? Ada badampu mutu di cemgle, ada ba awe mutu cempala. Ni ba awatenyo alonari kaca ka senang hati judul lonarika. Pakan jet menanarakan boh hati ka senang hati di lon sedara. Senin dilikut lendengo cae curhap ka sampai kalam ke kita. Ya. Hai. Ka senang hati ka terus curhap. Betul. Ya ba kancah kirim-kirim cae kan. Kalam ke kirim ke talen cae ulun kalan kre cukup gembira. Kamu pengarang ka senang hati lambi diung cae katruk juara. Sebab budaya mereka cae dakalon lahe ka kurang lagoina. Nyang rame gala cit bak buat ganye jak tuleh lotre musuti angka. Wahai acur hap salim ulon bre. Mulai cae kirim ke gada. Melalui cae kirim ke gada. Dilun ka senang di dalam hati. Kalamnya cae bak laya kaca. Betul. Walau si gogo tanya mu pakai. Lewat cae ke gura-gura. Supaya senang pemirsa sabe. Gedengo cae bala haba. Ho urang lain hana kaim le gekirim cae lage biasa tengku samuti rawi hana le puas sibuk sabe ni bakti kula. Yang ku samuti ka neo yang muda. Puas sibuk dah mau kula kan. Yang kêu ke kana tadi. Ce Amir Hoka Ce Amir blang kruang mediung tan le hana le cae bak laya kaca. Ale hogom nyan karangan tan le lon kunu hape numoy pi hana. Betul. Hana numoy Ce Amir. Dek kagu hape ya. Di Septiawan nyan pi kale pre. Pula pada luah lagona. Hana mutumai kirim le cae. Kadang citan pre tajak wisada. Di subuki pate lite bukan le. Citka tatukre jih cae hana. Lale di mukat mehan ulele. Putapan rupe ngon masih daurah. Ketubuki tak bohong kan. Mudah-mudahan rakan bong hati lambi diung cae ge tanyo jaga. Oleh Pak Dahlan jika ge oke nyeng kirim cae dan cok bulanya. Asai tanyo tem kayem tapi ke supaya mukre seni budaya. Memang Aceh TV peduli kole ratuh ngoncae rame nyeng hawa. Kalha ulun jak tampe ukale menyoba cae rame nyeng tuka. Talake doa sedara sabe bersehat sabe
Pak Dahlan Tehat. Amin. Amin ya Allah. Ya, ni kan ada doa mak kena leh kan. Betul. Ngan Cik Madia yang baca cae Butehat Tabe dan keluarga ke Aceh TV Negeri Lam Sabe siaran bepre seni budaya kasep ke eno lon rampo cae maah bu nubre kadang nagata bak watela elon kirim jule jara lon lame oh malam kajula betul. mana tak jula lo maka gelame je dah mati kabe Kabui. Tang kabui dulu. nah jadi mudah-mudahan yang mudah kan berdoa semoga CTV tetap maju tabi untuk siar Ya. yang lagi-lagi yang rupa dan menanti takziah dengan informasi-informasi Aceh kan. Jadi menanti kamu doa cik kepada drone Bamandum dan kepada keluarga drone Ya. dan kepada saudara bina pemerintah kan Bamandum saban-saban. Mudah-mudahan gedanya Mandum na dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Nya yang dam laki kan. Jadi saudara-saudara ulun tuan yang keban cai-cai nya katruk kenau yang anak panjang-panjang tahap no cai kan dan lu nasihat-nasihat mesti dah baca kadang haili dah baca tapi dengan karena cai god ke kadang god tulis tinggal iwo semangat bak Gembira kali. gembira kelai oleh karena demikian tapi yo oleh sihat kamu JPI nasihat badan wujud truk Urun ron tinan bet no wehle. Assalamualaikum kaum saudara, salam semapa di dalam syair. Salam ukhuwah lupa mulia, sambon saudara ngon ikhlas hati.